Kumagumbi amanomhlaba, zindlondlo ezinhle, indlondlo lekhulumayo sanibonani, umntwana ohamba namakhehle. Inamba yami zindlondlo ngiyikhiphile, nganikeza yona ukuthi nikhululeke nikwazi ukungi-WhatsApp-a. Ngiyacela kuleyo namba uma ngabe ningi-WhatsApp-a nikhuluma ngezinto lezi, mhlawumpe ufuna i-consultation, ufuna ukuhlaziyelwa amaphupho, ufuna ukujoyina kumkhuleko. Kusho ukuthi-ke uzobona ukuthi wenze njani. Ngicela ukuthi la kwi-channel noma ungabhalanga ukuthi uyajoyina noma ungabhala ukuthi uyajoyina kumkhuleko, kodwa kubalulekile kimi ukuthi ungibhalele kuphi ku-WhatsApp ukuze ngizokwazi phela ukuthi ngikufake ngapha egruphini elandelayo. Abanye basalile abantu abaningi abakhonanga ukungena emkhulekweni ngenxa yokuthi babhale egruphini. Ngiphinde futhi egruphini ngingene kuye ngimbhalele inamba yami still angabe sabuya kimi. Kodwa-ke mina ngazi ukuthi umuntu mangabe serious excuse me, umuntu maye serious efuna ukuthi into yakhe ilunge, ngeke uze ukwazi ukuthi umgqugquzele noma umkhuthaze, ngeke uze ukwazi. Umuntu akakhuthazwa, umuntu ukhuthazwa yinto akayizwa ngaphakathi. Uyabona mangabe umuntu ukhuluma naye, mawukhuluma bese eyizwa lento eyizwisisa kahle futhi azibone yena ukuthi vele mina ngiyazibona ukuthi ngixakekile, vele ngiyazibona ukuthi ngiyadinga ukuphusha ngifike unyaka ozayo sengikude kabi ngingekho la ngikhona. Umuntu osigqugquzelayo kufana noma unomntwana, ngisho kuthiwa umntwana wakho umthanda kangakanani, ufuna enze ini, kodwa yena mayengafuni ukuyenza ngeke azakhona ukuyenza. So kukuwe mntanethongo ukuthi wena ngokwakho ufuna ini, kukuwe ukuthi usafuna ukuthi ngonyaka ozayo ubuhleli la uhleli khona. Umkhuleko nje akukhokhwa mali la sikhuleka khona, sikhuleka nje mahhala. Kodwa mangabe usufuna ngikuhlaziyele amaphupho, uyabhala laphaya ukuthi amaphupho, then sizokwazi ukuthi sikhulume. Sengiyazi ukuthi amaphupho akho ungusibanibani, makhosi ngikuhlaziyela amaphupho. Uma ufuna i-consultation, nakhona futhi i-consultation u-WhatsApp-phela mina, not egruphini. Nakhona futhi angisho ukuthi ku-wrong egruphini, kodwa ngisho ukuthi kulula mangabe uvele uyiqondisa kimi straight ku-WhatsApp. Ngiyacela-ke mntanethonga, ungangiceli ku-WhatsApp ukuthi ngikuchazele iphupho elithile, ungangiceli ukuthi nje ngamaphupho, ngoba ngiyazi ukuthi amaphupho abantu abaningi sixakekile vele, sidinga ukuthi sichazelwe amaphupho. Mhlawumpe-ke unenkinga usuvele uyayibhala ku-WhatsApp, no, ngiyaxolisa indlondlo ezinhle, ngeke ngikwazi ukuphendula ngoba nayo leyo inama-details akhona. Mawuke wangena nje ku-WhatsApp uzowabona ama-details akhona. Ngiyacela thina nawe into esizoyenza uma ngabe ufuna umkhuleko, yilapho-ke thina esi-communicate-a nawe khona, siqhubeke sikhuluma ingxoxo yethu ukuthi senza kanjani, ngikufake egruphini, ngikwenzele kahle-ke siqhubeke nomsebenzi wethu. Lo msebenzi wethu lo sibekelwe wona, lo msebenzi lo sibekelwe wona ukuthi masiwenze kushaya unyaka ozayo abantu bekwazi ukubona la baya khona. Uyazi ukuthi sisalelwe nje inyanga eyodwa bese sithi January. Ufuna ukuthi ungena kuJanuary usaxakekile, ufuna ukuthi ungena kuJanuary ungakazi ukuthi abantu bakho bakhuluma kanjani, ufuna ukuthi ama-spirit guides wakho namanje udideke ukuthi ucommunicate-a kanjani nawe. Cha, ngicela ukuthi ungadideki, zama ukuthi nawe ukhuthale. Uma ngabe usungenile egruphini, zama ukuthi ungene egruphini ukwazi ukuthi uyakhuluma, ukwazi ukuthi ngalesikhathi ngithi kunje wena uyabuya futhi nawe uyakhombisa ukuthi ukhuthele, ngoba kukhona abasalayo egruphini asaliswe ukuthi manje akasatholakali noma akasabibikho. Nakhona lapho simbeke eceleni senzele ukuthi sazi ukuthi mayephinde efuna ukubuya uzobuya egruphini elandelayo. Bantwana bamathonga, ngiyanicela niyimisele, kodwa nize nazi ukuthi lokhu engikwenzayo ngikwenzela umdali, lokhu engikwenzayo ngikwenzela ama-spirit guides wenu, lokhu engikwenzayo ngibekelwe kona. Akuwukuthi ngifuna ukuthi nenzeni, ngifuna ukuthi kube njani, cha. Umsebenzi wami lo, umsebenzi wami, ngiyawuthanda, ngiyazimisela futhi emsebenzini. Uma ngabe sengiyenza into ngiyayenzisisa, ngoba nawe ngidinga ukuthi mawusuyenza into uyenzisise. Ngidinga ukuthi mawusuyenza into ungalandelwa, uyabona, kube wuwe okhuthalayo ukuthi manje lento uyayifuna ukuyenza. Uma ngabe nje ungakakhuthali ngale ndlela, siyakubona nesithunywa sakho ukuthi awukhuthele, siyakubona nama-spirit guides wakho ukuthi awe ma wazi wavilapha umntwana wethu. So-ke ngiyakucela, yenzani njalo,
size sikwazi ukuxhumana kahle. Ngiyanicela kakhulu kabi, ngiyanicela. That is why kwabanye mhlawumbe uma ngabe thi ufuna umkhuleko ngivele ngifake ngisho ukukhombisa ukuthi ngiyakhombisa uphawu lokuthi cha ngiyibonile, kodwa angeke ngikwazi ukuthi ngikufake ku-WhatsApp uma ngabe wena ungazifakanga ku-WhatsApp. Ngiyabonga abantwana bamathonga, ngisacela ni-like ni-subscribe to the channel khona nabanye bezokwazi ukuthi bayibone. Uma ngabe ni-subscribe ku-channel nabanye iyakhula, iyakwazi ukuthi nokade engayiboni akwazi ukuyibona. Siyafisa ukuthi abantu abasizakale, siyafisa ukuthi wonke umuntu asizakale, siyafisa ukuthi nonke niye phambili ngendlela. Yimi engifisayo, ngiyafisa abantwana bamathonga. Mina ngihambile indlela bekunzima, nginga-understand ukuthi kanti yimina engiphethe ukhiye wempilo yami, yimina engiphethe ukhiye wamathonga, yimina engiphethe ukhiye wama-spirit guides wami. Uma ngabe kukhuthala mina, nawo ayaphakama ayakhuthala. Uma ngabe mina ngenza ngokufanelekile, nawo ayenza ngokufanelekile. Ngiyanithanda nonke emakhaya, nisale kahle.